Inkosikati ondlunkulu bonke bantu babenkosi bakaZulu bondaba, Your Excellency President Ramaphosa, President wase-Republic ye-South Africa, Deputy President umntana kaphinda ngene, Minister labakhona, amakhosi lakhona, timenywa letibalulekile, nani nonke bakaZulu, nani nonke bekunene, sinivusela kakhulu boZulu. Sijabula kakhulu bondaba ngokuthi silamkhathi sinwe kuleli langa lelihle lelikhulu lemlando lengiyakholwa silabanye ndibeno babofakazi namhla ukuthi kubekwa kweNkosi ibekwa kanjani. Sithumisa ukuthi leli langa selifikile, nathi siyajabula siba kangwane ukuthi sibe la emkhathi sinwenu nakutobekwa inkosi. Inkosi ayibekwa eminyaka lethi ibekwa ngesikhathi esithi kuba nesikhathi emkhathisini, lokusho ukuthi kubekwa kweNkosi kuhlale kufundwa ngaso sonke isikhathi, ngoba ibekwa emva kweminyaka lethi ide ngwendeka kube bo-70 kube bo-80 years bese kubekwa lenye inkosi. Njengoba nje ngiyakholwa ukuthi labanyenti lapha labakhona kulo msebenzi abathi ukuthi inkosi ibekwa njani, namuhla sebathola umlando lomuhle lomkhulu lesebawutekela netitukulwane ukuthi inkosi njengoba sila sonke sitoyibeka ibekwa njani inkosi yakaZulu. Sithumisa ke lilanga lelihle lenjengaleli ngoba siyati bomageba ukuthi nisuka esimeni lesilikhuni njengoba inkosi Zwelithini naye umdlunkulu lobuya lekithi kangwane lomlangeni langena angunina wenkosi nomasilo sakaZulu lesisibeka konamuhla. Kusite noma sekubonasa ukuthi nako njalo basheshe bobabili babe sebayahamba emhlabeni, kepha ke uNkulunkulu lo ungahlulwa lutho nako namuhla utonisula tinyembeti bomageba. Naye inkosi namuhla seyivele seyibekiwe ngokomthetho lokuphelele. Siyati ukuthi kade niqalile solo nilungiselela lo msebenzi njengoba niqalile nayibeka endlunkulu la ibekwe khona ngesintu, namuhla seyila seyitomukelwa nesive sonke SamaZulu namave onke lakhona emhlabeni alapha no sonke sinto babofakazi kwekubekwa kwenkosi. Kubekwa kwenkosi kuba sigaba sokuqala sokuthi kuqala kwebubuhle kuphinde kwengcise bonke buhlungu ukuthi noma ngabe beniselikhunini nase ibekiwe inkosi, kusho ukuthi sokhona uyise wemaZulu. Njengoba ke inkosi yemaZulu ibekiwe, yani yenu nonke nibakaZulu nonke nifanele nati ukuthi nibantwana bayo,
konke lenikwendayo nidakiyo noma ungakhandla ukuthi kumbe ngoba ngalesinye isikhathi ukukhona lebebabukile ukuthi cha nakusengakabe kuyinkosi kumbe nathi singalitfola lelo thuba ngoba phela emhlabeni vele kuhlale kuba khona labo labahle babone amathuba labangawathatha ikakhulu nangabe bakhona emacedzini labatawuhle bakuphamparisha ukuthi hawu wena ubuke kangcono futhi kunalena lebekwawo ufanana kakhulu kuneyise bese nawe bese kuyakungena lokho sofuna ukuthi cha vele kangisale nami ngibona ukuthi ngiyathatha namuhla leso sigaba leso siphelile njoba ke sesiphelile sesisho ukuthi inkosi naye inkosi Mswati bazolithini sive sonke lokusilapha sidonethulela yena ukuthi kusale nati market nansi sibuya kangwane sibe umalume waSilo sithokota kubona stadium sigcwele kanje njengalolu hlobo nje uba nigcwele utoba khona kulomsebenzi ngoba umsebenzi longaka bekungabalichilo ukuthi stadium singagcwali akubonakali ukuthi stadium sigcwale njengoba sigcwele kubona ukuthi kutobe kwayinkosi isibili bomake awu bomageba siyajabula ngoba nathi kuta kwethu lapha kutogcinisa buhlobo nabo bakaZulu uNkosi bakaZulu nebakangwane nesive sonke se-South Africa njengoba nembala nasibuyele emlandweni emakhosi kangwane nemakhosi akaZulu bekavakashelana kusukela nemuva njengoba nawuva umlando uyateka ukuthi osobhuza wekuqala avakashela Shaka ngalapha Shaka Zulu basenza ngakhona wafika bavuselana uyaba inkosi leyakubuyela emuva eSwati ngoba bayavana naShaka lokho ke kwaba kuhle lokho ngilapho kwabonakala khona ukuthi ubukhosi bakangwane nebakaZulu ngebuhlobo kuvele buqinile kakhulu lena namuhla nje njengoba nabo sibubona solo kuyachubeka nami ngiyakhumbula nangibekwa nga86 silo SamaZulu besikhona kwabonakala ukuthi ke awusite nembala sito singatha bakangwane kwabonakala ukuthi ke awu nembala sabusisa lo msebenzi njengoba nanaso siyabuka ukuthi awu nami njengoba sesishiye mine nami sengidakuda ngilobusisa lo msebenzi njengoba sikhona lapha bomabonda bomageba uhleke ukuthi inkosi njengoba nayo seyibusisiwe live sive sonke SamaZulu siyisekele sibe semva kwayo ubambisana nokuhle ukuthi inkosi nayisebenza ayisebenzi yodwana isebenza nahulumende kunahulumende lo national kube nahulumende ku provincial njengoba lapha kwaZulu Natal kunabo kuna premier nembala sibongile sithumisile nemalungiselelo landiwe ayabonakele ukuthi asesigabeni lesifanele inkosi nembala lokho siyakuthumisa kakhulu ukubona ukuthi laba libe benda lamalungiselelo bende malungiselelo langewo bekunene bekunene bomageba bondaba inkosi ibekwa kusukwa ku-COVID nembonaniso ukuthi kuphele sive i-COVID ke ibe nema-problems lamanyenti ngoba ilethe i-social problem yaletha kuhlupheka kwasho lekwafa abantu lapha nalapha
kwakhanya ukuthi noma sekuphela noma sesithi bangcono iCovid saphinde sabona lapha kule region yeKwaZulu Natal kuba nema-floods kwa-destroyeka ama-properties kwalimala abantu kwabanjeyana lokusho ukuthi inkosi SILO SemaZulu sifika nje sikhanza inkulu insayela lekubonakala ukuthi ke nayo ibambisene nahulumende kuyawuhlalwa phansi kubanjiswane kubukwe ukuthi tonke letinkinga leti tingasolvwa tithi weni bomake. Kepha-ke lokho kuhle ukuthi inkosi ayisebenzi yodwana. Inkosi isebenza noma SILO asisebenzisi sodwana. SILO sisebenza nelibandla, sisebenze nahulumende uze wonke umsebenzi utohamba kahle. Sesithi ke njoba ningaka lokho ningaka siyafisa konke kuhambe kahle uMageba kuNgcwaba nelive lonke lijabule kubonakala ukuthi netinkinga nalokwa lokukhona njengoba nayo inkosi seyikhona nalanga seliphumile kaZulu kusho kona ukuthi liletha ithemba nelikusasa nentokoto nekwathi ukuthi konke kuyahamba kahle. Nathi-ke sithi uMageba sithokozile kuba semkhathisini wenu kuleli langa lanamuhla. Sifisa ukuthi njengoba inkosi seyithatha isihlalo lesingaka sebukhosi uNkulunkulu nemadloti ayisingathe ayihace kwendele ukuthi umsebenzi wobukhosi ihambe kahle ngawo. Siyabonga uNkulunkulu asibuse sonke kuNgcwaba bekunene.